Da li smatraš da žene mogu bez muškaraca živjeti? Ne mogu. Stvarno? Ne mogu. Bog je stvorio ženu da bude sa muškarcem, kao i muškarca da bude sa ženom. Muškarac daje nešto svoje, a žena daje nešto svoje. Donosi novac u kuću. Pa možda i to, ali eto, muškarac je možda više za te neke praktične stvari, a žena je više za možda kuću, obitelj, dicu i tako. Mislim da jedno bez drugog ne idu i po prirodi jednostavno žene su stvorene zato da budu sa muškarcima. Za savršenu vezu? Pa pravila nikad nema. Zapravo najbitnija je komunikacija, međusobno poštivanje i razumijevanje, osjećanje. To je bit svake veze. Jel mogu žene bez muškaraca? Ne mogu, naravno. Jer mogu muškarci bez žena? Jesu li žene inteligentnije od muškaraca? Da, apsolutno. Evo sad putujemo. Jaka mi inteligencija. Možda je vama draže biti doma pa ste izmislili da su muškarci manje inteligentni pa nek oni lagano crnče. Ma nije to, nego muški nisu nekako baš za te kućanske poslove toliko, nije im to urođeno. Njima je više urođeno recimo da se bave, ne znam, građevinom možda ili nekim tako muškim stvarima. Ma je, ja bih voljela iskreno da meni moj muž pomaže i da skuva nekad nešto, ali ako ne skuva, ok, zato što on je ipak muško. Nek naruči. Nek naruči, točno. Nek me odvede u restoran. Jesu li danas muškarci muževniji ili manje muževni nego prije? Definitivno manje muževni. Nema pravog muškarca, sve su to polužene. Recite mi, zašto ste trudni? Zato što sam se trudila biti trudna. Zato što sam uvijek zamišljala da bi voljela imati svoje dite. I mislim da je to neki najveći blagoslov u životu. Bitno da je živo i zdravo i da igra nogomet. Točno, točno. Čekaj malo da se smislim, znaš da meni triba dosta da se ja smislim.